Uskoro ćeš postati naš najveći brend. Ajmo 95! Filmska prava, televizija, društvene mreže. Misliš da si sad slavan? Bićemo silno bogati. O čemu se ovdje zapravo radi? Želim ti pomoći. Svakim novim porazom štetiš sam sebi. Žao mi je. Dani utrka se bliže kraju. Iz Disney i Pixar studija. Nadajmo se samo da ovo nije njegova zadnja utrka. Ja odlučujem kad je kraj. Kako si mi? Ne mogu se vratiti i raditi sve po starom. To ne funkcionira. Ne treba se opirat promjenama. Znaš kaj bi ja napravio? Što? Ne znam, nemam ništa. Posljednja prilika. Jako se veselim da ću vas trenirati. Volim izazove. Vi ste moj zreli projekt. Još jedan san. Priprema, Hazar i sad! Plaža me pojela. Prvak piston kupa Jura Grom postavio je novi rekord odvozivši najbrži krug ikad zabilježen. Ovog ljeta. Što kažete na Gromove fantastične rezultate? Hoćete li možda u mirovinu? Juliću, pitanje! Nije gotovo. Ovo je moja posljednja prilika, Klara. Ako izgubim, za mene nikad više nema dalje. Dok ne sjebne munja. Ne bojte se neuspjeha, nego toga da ostanete bez prilike, ali vi imate priliku. Gledala sam vas na televiziji kako šibate kroz zrak. Činili ste se tako neustrašivi, kad bih bar znala kako je to. Iz Disney i Pixar studija. Ne možeš biti brz kao grom, ali možeš biti pametniji od njega. Utrkivanje jest nagrada, ne predmeti. Gromovi izgledi za pobjedu su 95,2%. Auti 3, 16. lipnja.